voyage. Eu cheguei de viagem. Ben voilà, j'ai fait 7 mois depuis l'année passée. Eu fiz 7 meses Que de j'étais absente Eu estava ausente de mon église. daqui da igreja. Dieu m'a protégée Deus, à cause de vos prières. Deus Vous êtes en protegeu. train d'intercéder pour moi, pour votre Vocês maman. oravam por mim, a Et le vossa mãe. Seigneur m'a gardé. Deus guardou. Il a écouté vos prières. Ele ouviu a Il vossa a écouté oração. vos intercessions. Ouviu a vossa Et intercessão. il m'a gardé, m'a protégé. O Senhor guardou-me e C'est pour ça que protegeu. je suis là au milieu de Por vous isso ce estou aqui soir. no vosso meio hoje. Que Dieu vous bénisse abondamment. Deus vos abençoe Que Dieu vous abundantemente. bénisse abondamment. Deus abençoe Que vos Dieu vous ricamente. abençoe ricamente. Deus abençoe Eu vos estou de poderosamente. regresso Em nome do na Senhor minha Jesus. igreja. Estou de regresso à E igreja. encontrei a igreja viva. J'ai rencontré l'église E vivante. Deus operou atrás de E mim. Deus operou. Fiz muitas coisas. Fez Ele deu grandes testemunhos aqui na nossa igreja. Eu agradeço Ele. Ele é bom, Ele é maravilhoso. Amém, né? Amém. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez sur votre petit écran.
sur votre tablette, sur vos téléphones, sur vos iPads. Bienvenue à vous, nos très chers fidèles abonnés, nos très chers fidèles téléspectateurs de M La Grâce TV. Aujourd'hui, c'est vraiment un grand jour parce que nous sommes ici à Kouka, hein, à l'église de Maman Jolie Deta, qui était ex-chanteuse de Bozi Boziana, Shockstar, juste pour la cause de nos archives, et bel et bien à Kuma à Luanda. Alors aujourd'hui, il y a un grand anniversaire, donc ça c'est une grande fête dans cette église, toutefois à Outipe Kampala, donc on a cadre à arriver à organiser une grande fête, pour célébrer à mon église, donc toye awa pour la collection bino esengo, oyo a lingi ko partager na bande ko nyonso mokili mumba oba mona epeka pour depuis à fongola église en tout cas, awa na Luanda na Kouka, na sima il y a hôpital, il y a Kajouerou et Belé vraiment bamon na kaeli susute. Mais le long na occasion munene o et pesa melibiso na azo célébrer anniversaire na ye. Alors à ce peu là qui to célébrer ensemble na ba abonné à M La Grâce TV à côté côté cabino en différentes. Alors le lot to ya qui pona ko ça la reportage vous comprendre et 5 ans oyo azo partager na ba fan réunion au balanda qui est de l'autre côté du monde hein balanda epé le lot na cadre oyo akoma ko evre na musala o azo sala ya tata comme étant évangéliste Jolie. Merci à notre sponsor officiel, il y a M La Grâce TV, Babi le maître boss, Zé Azari a le cœur de sa femme. Babi maître Moko, le maître Moko, le maître boss, il te donne 1000 $, on va te faire soigner. Il est là pour nous soutenir. Na Bosani Pete Babi, Lobiko ya solo et Monani, à partir à Suisse. Maman est pas solution. Donc, on a la hémorroïde, on a la sinusite, on a un problème à rein, on a un problème à prostate, problème nini oyozanango, quel que soit hémorroïde, Babi Benga Bisso, tu repères son numéro, il y a mère et ma solution à partir en direct de Suisse. À ça, on a traité ma maladie nion, son nom encore très bien. Hormis l'Ibanda, il y a conseil ça beaucoup dans Bonzambe, donc on a bilo quand nous allons sambo. À conseil ça bilo. Merci na retour au final on se on y a derrière la caméra. Alors je vous propose déjà donc quand on a qu'à plutôt vivre bilingue ensemble na bino.
aleluia. Nasceu uma grande mulher de Deus neste dia, a nossa mamã, a pastora Miriam, e nós todos viemos aqui para celebrar este dia tão maravilhoso, amém, igreja? Amém. Na sua qualidade de uma mulher de Deus tão grande, essa bênção não cabe só para o bairro, nem para o Kazenga, amém, igreja? Amém. Não é só para a bênção daqui do Kazenga, essa bênção não é do Kazenga, o município do Kazenga, essa bênção é para toda Angola, né? Eu estava na rede social desde manhã a ver como que o mundo todo está celebrando esse dia, que nasceu a pastora Miriam, a nossa mãe. Diga aleluia, igreja. O mundo todo, eu vi pessoas da América, pessoas da Europa, da França, África do Sul, os países da África a mandar os parabéns para a nossa igreja, amém, igreja? Para a nossa mãe, a nossa mamãe Miriam. Então quem está aqui também está de coração a celebrar esse dia. Mamãe manifesta sua alegria. Yes, I shall not be.
Começou a pregar para nós, transformar através da mamãe Miriam, ouvimos testemunho do que podemos aplaudir para esse Deus. Longevidade para ela, tudo de melhor para ela, em nome de Jesus, amém. Agora queremos cantar e cortar o bolo. Vou contar até o 3. Em inglês. 1, 2, 3. Parabéns pra você.
muito longo. Uma viagem longa. J'étais parti en voyage. Eu cheguei de viagem. Ben voilà, j'ai fait 7 mois depuis l'année passée. Eu fiz 7 meses Que j'étais absente eu estava ausente de mon église. daqui da igreja. Dieu m'a protégé Deus, à cause de vos prières. Deus Vous êtes protegeu. en train d'intercéder pour moi, pour votre Vocês maman. oravam por mim, a Et le vossa mãe. Seigneur m'a gardé. Deus guardou. Il a écouté vos prières. Ele ouviu a Il vossa a écouté oração. votre intercession. Ouviu a vossa Et intercessão. il m'a gardé, m'a protégé. O Senhor guardou me e C'est pour ça que protegeu. je suis là au milieu de Por vous isso ce estou aqui no soir. vosso meio hoje. Que Dieu vous bénisse Deus abondamment. vos abençoe Que Dieu vous abundantemente. bénisse abondamment. Deus abençoe Que vos Dieu vous ricamente. abençoe ricamente. Deus abençoe Eu vos estou de poderosamente. regresso Em nome do Senhor à minha Jesus. igreja. Estou de regresso à É igreja. encontrei a igreja viva. J'ai rencontré l'église E vivante. Deus operou atrás de E mim. Deus operou. Fiz muitas coisas. Fez Ele deu grandes testemunhos Estava sendo de calma aqui na nossa igreja. Eu agradeço Ele. Daí as Ele reconnaissance. é bom, Ele é maravilhoso. Sambas amolambo. Amém, né? Amém. Alors, nanga que na remercier Basali, Queria agradecer os pastores, ba bazana ba konza ba département. os líderes do departamento. Nanga que na remercier bango quand Queria même. nos agradecer Na lolenge mosusu. de uma outra forma. Yangwana na pesa. Eu por isso queria entregar. Nazali kobenga la servante qui est mon adjointe. Queria chamar a serva que é Pasteur minha adjointe diretora. de l'église. É a Qui pastora da était resté igreja. avec l'église. Ele está em frente da Comme igreja. un ange de l'église. Como anjo da igreja. Atikala ki na talento. Ela ficou com talento. Natikala ki talento. Eu deixei ela com talento. A bomba que angote. Ela não guardou talento. Lokola oba pesa kaye. Como aqueles que foram recebidos A bomba talento. cá. Guardou seu talento. Alobi mokonzi na kosala Ela yangote. disse que não vou usar Oyo o talento. olona kesika olona te. Ofuka kesika olona te. Neste colhe onde não semeou. Mais mwana mwasi oyo. Mas essa serva de Cette Deus, dame. essa mulher de Cette Deus, femme. essa serva Elle de peut Deus, laisser le talent. ela Elle usou n'a seu pas gardé ce talento. talent-là. Ela não guardou Elle seu a talento. investi avec ce Ela talent-là. investiu com seu Et talento. voilà, je suis venue Et dans voilà, notre cheguei. église na Bomoi. Encontrei a igreja J'avais viva. pas bâti suba ame mususu. Deus ajudou a igreja a Elle crescer. s'appelle Elle Madame s'appelle- Gambieli Véronica. A serva de Amen. Salva de palmas para Jesus. Amen. Amém. Nazobenga mobali na ye. Vou chamar o seu parceiro Po ete tobondela mpona para bayango. que os oradores trabalhando por Lui aqui. toujours mon Dieu mon roi. Deus o Le céu. mari appuyait toujours sa femme. A mulher Et il appuie é toujours. sempre do Et marido. je sais qu'il va continuer toujours à appuyer sa femme. Merci mon Dieu mon roi. Merci pour le ministère que tu les as donné. Parce que tu as donné à sa femme un ministère de fait. Mon Dieu mon roi papa, bénis encore davantage. Obrigado, Senhor Jesus. Combat pour eux mon Dieu mon roi papa. Tous les combats qui viendraient de l'Est de Cécile pour les combattre. Todos que Fais-le au nom de Jésus de Nazareth. Combat pour eux au nom de Christ de Nazareth. Qu'ils aient de victoire en victoire au nom de Jésus. Qu'ils marchent de victoire en victoire au nom de Jésus. Que ton sang leur couvre. Saint-Esprit marche avec eux. Saint-Esprit conduis-les toujours pour ta gloire Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié avec les acclamations au nom de Christ de Nazareth. Amen. Bénis-les au nom de Jésus. Qu'ils puissent continuer toujours à travailler pour ta gloire éternelle, mon Dieu, mon roi. Visite leur maison, visite leurs enfants, visite leur travail au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que parmi les ici, Bazali Kosale Layo, pour ta gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amém.